kan thria tangin April ni som le pakwa ka le zir tom ni mai MP election kan nei dona chuta chuan zoram mipui candidate ti in K Vanlalvena MNF party chuan at he chuaka ani hi kan ram le namta na nasataka political party alu mapo loin mangto theito pa ram le namta na ke lo pen to ania emi hian zoram mipui te hena political party kan ni na le tran zong bi kan lo nei na te da tha a kan ram le nam kan sa kho hum hi mani zel theina turatan K Vanlalvena vote ro som na kha ron tarlan kan du boka kan chiar le ange mizom nam mangai tu te tran rual puya kan som cheu India ram Lok Sabha som pariat na inthlan-ah nei hun tur chu kan malok April ni som le pakua zirtom ni hian alo thleng le don ta Mizoram mipui te le ram le nam mangai na ril rupua Mizoram mipui te ram le nam mangai na ril rupua vo thak vek turin kan in som ani India ram ro rel sang bera kanayo tur hian Lok Sabha MP mi tak tak Mizoram in pariat kan lo nei to chung te chu pu te sang liana Mizo Union pu aro thuama PC anwa independent in tling le pulal duoma Indian National Congress atrain alo tling alo om to Dr. C Silvera Indian National Congress trangin tin Dr. S Lungmuana independent pu vanal zoma independent le anwa MNF tiketa thantiana nia tin pu CL ruala Indian National Congress le pu CL ro sanga tuna kan MP ni lai MNF ten ni heng kan MP chuanom tak te hian an hun lain Mizoram tan thei to an lo chua to ram tana anin pek to na te kan ngai lu hle ani kum sam hile somni July ni som pakua Rajya Sabha MP ani tangin K Vanlalvena hian voicen le te mataka zo fa te tana thokin kum thum le achan ve chung lakin Mizoram tan history ro pui tak min hu sia saka pu vena chunga le ama troem tu zoram pui zong zong chunga lom thu kan soi mol bok ani Matimpur hun railo te MP ni chung hian K Vanlalvena hian India ram ro rel sang ber Parliament House a voice om panga lai thu soi to in zona ziaka chanchi somni le pani le zona dang somli le palizet azot to Mizoramin MP kan nei to zinga Parliament House a thu soi tam berle zona siam nem ber ani uvena MP kan nei train kan thawing ka ringa tunma MP ngoi reng kan nei to kan MP ngoi reng kan nei thin ti te kha thai boin alo omta ani Manipur tu chung boina chungchang Home Minister Amit Shah thu soi dik tok lo wangin chairman rem ti lo chung kan unaw te thawang hawin na takin au chuaka kan unaw Myanmar atanga ral tlante sarkar lai puin thon ho tura ati chungchanga an thawang hawin trum egemoza parliamenta au chuak bokani in Forest Conservation Amendment Bill 2023 chu Mizoram tan him lo nia khriat wangin ruling le opposition ten an thobron nakara hoisen takin alo dal to bok ani in Uniform Civil Code Bill kalpui lo turin na takin adau dala UCC mandu lo thu memorandum po Home Ministry ziakin athen hialani Myanmar border fencing daudala te ram ria zalen taka in kalpo theina free movement regime ti top daudana Home Minister Amit Shah hena athen to bok ani kum sang ni le som ni le pakhat July ni som ni le paruka Mizoram le Assam state in ramri buena kan nei wanga in kana thleng chungchanga national media te machonin Mizoram police thawang na takin a hawa hei wang hian Mizoram sarkar chuan criminal case siam sakin police officer panga ama man turin dalia atir thahialani zo fa te tana huaisen takadingam hun railo te MP ni chungpua zo fa te tana sun huro pui tak nu chia tu K Vanlalvena hi kan ram le nam kan sa kho hum him turin arin tlak bera Mizoram mipui zong ten kan ram le nam him na ngai tu chungin political party kan ina de da tha K Vanlalvena lo vote vek turin kan in ngenin kan in som takzet ani lo me khazong kha voina